Ndagusuhuje kandi nkuha ikaze aha ni ku isoko ry'ibibanza. Ndagira ngo nkubwire ko nimba ufite amafaranga ageze kuri miliyoni 1.5 wicare wigurira akantu kuko uri umuntu w'umugabo. Aha ngiye kukuzanira ikibanza kiri ahantu heza gihagaze miliyoni 1.5 kiri muri quartier nziza, ahantu hatuwe hafi n'umuhanda. Turaza gukora akagendo gatoya twerekeza ahari umuhanda, amashanyarazi n'amazi. Bishatse kuvuga ngo ni ahantu hegereye umuriro, ni ahantu heza cyane icyo kibanza kiri. Reka tuze tuhakwereke. Ahangaha rero kuri iki kibanza nuramuka ufite gahunda uraza ujye mu biganiro, kuko nzi ko aba bavandimwe bashaka kukigurisha bafite gahunda, bafite impamvu bari gutuma bakigurisha. Bishatse kuvuga ko banakugabanyiriza. Ni ikibanza cy'amafaranga make cyane, yayandi bamwe mu bajeni bajya kuri kontwari bakahava ashize. Rero wowe waza ukayabikamo aka kabanza, byaba ngombwa ukanakubaka kuko kari imbere y'urugo neza rw'undi muntu. Bishatse kuvuga ko kuhatekinika, mbese ni imbere y'iyi nzu, kuhatekinika birashoboka kuba wahubaka akantu kakazabyara inzu nini ejo cyangwa ejo bundi ikagira agaciro mu mujyi wa Kigali. Reka tubareke rero dukorana urugendo ruto cyane rwerekeza ku muhanda, tubereka aho umuhanda uri. Hari n'ibyo bikorwa na muri quartier nziza cyane, nziza rwose. Reka dukorane urwo rugendo tujyayo tuhakwereke. Murakoze, turabashimiye, mugire ibihe byiza. Reka tujyane.